Phangcho, Police Arideng Kichia Putak, APHLC Penru, Samson Singh Intiamir Birialong, Dharna Kangi. Third Karlitang, Ron Singh Timunchikimo, Village League Football Tournament Part 2. BJP B2 Mondol Pen, Mike Padupon. West Karbi Anglong, Rongkang Constancy Ki Parlo, Rongkorai Rongrupat, Langroy Bengtialong, Okkiri Ki Pangcheng. Trading license Avipinsi, Bepar Ki claim. Cardom, BIRTA Life Penny the BIRTA Thanbang P, Sami Suhenati Mupi, non BIRTA Angton Pen, Archuponitha. Pini di Furu Samson Singh Intiamir Birialong, APHLC Pen, Dharna in Nippon. Laso Dharna Kang Nippodang Kok, Alam Telake, Kedam Tang Nipai, Krehiniani, Chingthong Constancy Ke Parlo, Sing Doloya Rong Amekar Inut, Non Karlitang, Dipendra Phangchopan, Police Atup, Nep Check Pen, Kechoka Chenega Jogapran, Damjuya Putak Pusi, APHLC Rajan Timung, Samson Teron, Sar Kirsan Rong Parlapen, Mohan Singh Tok Biatumpen, Lam Teninje, Lapena So Putak Pinyamat Karbi ang longa DCR reading, Memorandum Pidamji Palam Tetami, Ninja Pod, Daldali Pen BIRTA Life Appearanke, Abraham Tiso report. It is very unfortunate that the Assam police under Boitharangso police station on 12th of this December has arrested one Dipendra Phangcho of Chingthong Rong Karbi. He was arrested and he was taken to the police station and he was tortured like the criminals. Actually, he was innocent. He was just a driver. But he was tortured in a police station and unfortunately he passed away on 13th of December. So because of this, we, the All-Party Hills Leaders Conference, the Central Committee has organized protests and demonstration in Dipu and also in Hamren in order to get justice for the killing of innocent people and like Dipendra Rongpi. And this is not only the first time that Assam police is torturing the innocent people. We have found many cases, we have seen many cases, especially in Karbi Anglong. They are torturing, they are harassment, giving harassment to the innocent people. They just arrest the innocent villagers who don't know anything, who could not speak Assamese language, who could not speak Hindi, and who could not even speak English language. Because of this, they used to arrest the innocent people and they used to harass them, they used to torture them. And we already had a memorandum with us, and we are going to submit this memorandum to the Union Minister, Home Minister of India, Sri Amit Shahji, and also one memorandum will be going to submit to the Chief Minister of Assam, Sri Dr. Himanta Biswa Sarma. And until and unless we get justice, we will continuously struggle in order to get justice for Mr. Dipendra Phangcho. Samson Singh Inti Park Honmukhot demonstration Bohar Udesotu Hall Joa 12 তারিখে যেটো নেকি 12-13 তারিখে আমাৰ এজন দীপেন্দ্ৰ ৰংপি দীপেন্দ্ৰ ফাংচো তেখেতৰ কামটো হ'ল ড্ৰাইভাৰ আৰু আমি শুনিছোঁ যে বৈথালাংছৰ পৰা এটা পাৰ্টিয়ে সেই পাৰ্টি হ'ল দুজন বড়ো আছিল আৰু এজন কাৰ্বি বুলি কৈছে সিহঁতে গাড়ী হায়াৰ কৰিছিলে তাৰপিছত গাড়ী হায়াৰ কৰি পেলাই সিহঁতে লোহা এইটো চুৰ কৰিবলৈ কাৰণে গৈছিলে কিন্তু দীপেন্দ্ৰ ফাংচোটো তেখেতে লোহা চুৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে না কি কাৰণে একো নাজানে সি খালি ড্ৰাইভাৰ আৰু আমি শুনিছোঁ তাত লোকেল যেটো নেকি তাত ফেমিলিবিলাকে ক'লে যে সেইদিনাখন ৰাতি তেখেতৰ গাড়ী লৈ পেলাই যি বড়ো দুজন আৰু কাৰ্বি এজন হায়াৰ কৰি লৈ গ'ল তাৰপাছত তাতে লোহা কাটি আছিলে এনেকুৱা অৱস্থাতে দীপেন্দ্ৰ ফাংচোটো গাড়ী ভিতৰতে হৈ থাকিল কাৰণ সি নাজানে যে চুৰ কৰি আছে না কি কৰি আছে তেখেতে নাজানে একেবাৰে পিছত ভিডিপি আৰু লোকেল তাত যেটো নেকি ভিলেজাৰসকলে
ধৰিলে বড়ো দুজন আৰু কাৰ্বি এজনটো পলাই গ'ল তাৰপিছত দীপেন্দ্ৰ ফাংচতো সি গাড়ীৰ ভিতৰত শুই থাকিল হোৱাৰ কাৰণে তাক ধৰিব পালে ধৰাৰ পাছত উলুকুঞ্চি পুলিচ ষ্টেচনত লৈ আনিলে আনাৰ পাছত তাত একো নামাৰিলে একো নুসুধিলে উলুকুঞ্চি পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা বৈঠালাংছ পুলিচ ষ্টেচনলৈ লৈ আনিলে লৈ অনাৰ পাছত তাতে বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে তেখেতক আমি শুনাৰ মতে বহুত মাৰিলে আৰু মাথাত বহুত আঘাত পালে বুলি কৈছে মাথাও ফুলি আছে বুলি কৈছে আমি শুনিছোঁ এতিয়া বৈঠালাংছ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা হামৰেন লৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া হামৰেনত সি ঢুকালে Penglong kutona bang tetanlok Dipendro Phangcho bo inut driver manil phan police custody along se apran nam jilo as par jitu Dipendro Phangcho family statement tengke Dipendro Phangcho gangke aprang prang ta dason ki chonghi long thang ta en bholabe amunik nepik kusila family long statement long do dasi alang lige non police custody aprandam ji tipoloma lake police tum a duty che claim tek the police tum aron ka chini ne ko son si duty ke claim na police tum la so bang chini ne der pa la so police jitu involvement ke do police tum hang la ke immediate police service pen teachers ke nang ji Rongkhang MEC constituency angkang Chekso Kram Sarong along Chekso Tiger Club pen Patir Piponsi Karlitang Ron Singh Timung Chikimo Village Football League Tournament ke Pathu Padupon Doloni Terona Rong pen Rajan Timung Arong Angbongsi Pathu Ponlo Pupu Atimta ke Pathu ke Thek Serapot Jihoman Dedlo Lasso along VDC Chairman Khon Singh Tokbi Rongkhang Lems Vice Chairman Babu Timung Hongkram Sports Club Amaipu Bor Singh Teronatum Chitongdun Dongka Mukam pen BIRTA Life Appearance ke Budharbe report Pininada Chekso Tiger Club na Patir Pipone na samno ke damtang mane pining kijurlo dak nilipo Ron Singh Timung amen pen Karlitang Ron Singh Timung amen ban sigi pilo asi ningkan hini nang chokalo lasi pining penan ke ningkan thom ke chok no lapan pining konat kan si pining khela pati pon pining da ka khela bangke chuning final ke dam tum pusi da opening nai pulo lasi doloni sarthe terona rong pen dak Chekso alumarong pensi cadan pon labaso ka khela pon ke league system mate kosona abang la kani me lag enne ken January phansi ke thik por 1 tarik January phansi ke thik por la sila league system si thik pon rong la league ne si pathu pon group ando ka do da kado we group narkep do mane dadak pathu ki pi bang la ken dadak dulunia ps angkangan si pathu chot laga rong narkep pen sila cedan pon po Tumpreng along BJP Bithung Mondol join extended amai padupon Maipu Tarjan Langthasa Kachari Ponamai along Probhari Mala Daimari Rongkhang Lems Chairman Mongol Beatum Chitongdun Dongkamukam pen BIRTA Life Appearance ke Budharbe report Pin US Karbi Anglong Rongkhang constituency ke Parlo Rongkuroi Rongrupat Langroi Bengti along Okkiri ki Pangcheng Labangso Langroi Bengti Phare ki Thomso se Alang Bido Labangso Langroi Bengti Raratum si Kachipehempu Ningkan Esekpen E Phoiwet Labangso Langroi Bengti along Okkiri Laso Langroi along pen Kuntal Hini ke Thomaok Longpon pon aningkan wangta Labangso Langroi Bengti along pen Penang Anarat atum Renglu Lapen Okkiri ke Jorpen Amina Somar atumapan Ke Charya Khoros Pusitami Ripi pen BAMA ke Pasta Dolo BIRTA Kahumri Damahu Rong Asarthe Julius Terang pen Nangthan Pachini Dun Sadgang pen Rivel Terang Lapen Budharbe report BIRTA Life nilimen ke Julius Terang dak rong rupada long agang bura terang agang bura lo nalitum kopi kamat kuson si kamatha si non la so den okiri asage claim nalitum lage nilitum kan isipen e boy ga ning kan wangta la boson si dak nilitum la rong thom rong klipen la boson si nilitum la bangso ok kachuri adim la dak arjiding o non pugali arjiding piglo lage ning kanta ha pusar pisar tum menda la son si la dak klembom pen la si non bangta nilitum pining non langesan lo yo la si ok nepo pen tuning ta nilitum si lo la pen tuning ta long nilitum panan ok long lo arai kuntel batin kuntel baga ok la boson si long
lasu ok bangke rong se thak luma mate nalitum jungjung la chonepo la pijorpo kali labang ke nilitum ke jor pu bang ke lason kali jungjung buta kali dak na ke bang an ke la poson si la mesin ben sipo ang par bang la dak la mane phanang chi pidu na tum an ko mane jangtu ko mane bang ke la poson la dak na chi piduk du na tum an se nilitum la poson si chethak bola an si Khatkhati Gautam Bostia Longkedo, Sharma A1, Furnitures Bakulat ke, Trading License, Professional Tax, Timber Stocks License, Forest Clearance Avipin Pensi Beha ke Klem Pon Bomlo. Lasojo KAC atum Midulong Pon Pepinlo, Lana Pita KAC Taxation Department Pen Ajara Saita Deng Pon Pedetlo, Hanjang Lang Sopen Bisnulek Report. Pinya BIRTA, Lapuan Sington Paniklo, Laing Bomta BIRTA Live.